Ngicela ke bazalwane singene ezwini lenkosi sivula ngicela usifundele ngesizulu umama uNzuzana imsize nimbolekele isizulu bazalwane kodwa ngicatha unalo futhi lapha sofunda lapha uMatthew 14 siqale ku20 ku13 siyogcina ku21 Matthew 14 sifunda ku verse 13 sigcina ku21 Wathi uJesu esekuzwile lokho wamuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyihlane eyedwa kepha izixuku zathi sezikuzwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini verse 14 waphuma wabona isixuku esikhulu waba nesihe ngaso waphulukisa abagulayo babo verse 15 selishonile abafundi bakhe beza kuye bathi le ndawo iyihlane isikhathi sesihambile mukisa izixuku ukuba ziye emizaneni zizithengele ukudla verse 16 kepha uJesu wathi kubo akuswelekile ukuba bamuke bapheni nina ukudla akuswelekile ukuthi bamuke bapheni nina cela silibambe lelo verse 17 bathi kuye asinalutho lapha kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili verse 18 wayesethi ziletheni lapha kimi verse 19 wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili wabheka ngasezulwini wazibusisa wazihlephula wabanika abafundi izinkwa abafundi baphakela izixuku verse 20 badla bonke basutha babutha imvuthuluka eseleyo iziqabetho eziyishumi ezigcwele verse 21 kepha abadlayo kwakungathi amadoda izinkulungwane eziyisihlanu ngaphandle kwabesifazane nabantwana siyabonga liphelile babizwi lakho linamandla khuluma ngalo Nkosi yamakhosi usiza ukuphila kwethu njengebandla lakho vula inhliziyo yethu nengqondo yethu babona amandla wonke siqondisise izwi lakho senze lokho elikushoyo ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu amen bazalwane for the sake labathi besivakashele umfundisi umbuyazi bazalwane umntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe ngithethelele izono zathethelelwa zahlanzwa zaphonswa le ngayikhohlwa ngayilibala asisekho nje ungabe uyasibala ngabe ya wasting your time haleluya ngifisa ukukhuluma bazalwane ngesihloko esithi ibandla likaNkuluNkulu limelwe limfuze uJesu ngesihe sakhe ibandla likaNkuluNkulu limelwe limfuze uJesu ngesihe sakhe limfuza ngani bazalwane his compassion aliboke igama lika Jesu uJesu ke bazalwane uba sifundisi lenkosi wayelandelwa zixuku uJesu yabona uJesu mayishumayela wayelandelwa yini bazalwane la ekhona wawuthola thousands yabantu bemlandela not because he was a powerful preacher of the word of God ngoba uthola kwenye indawo bengafuni ukulalela nokwenza esimayisechaza athi mina ngiyindodana kaNkuluNkulu bona laba bamlandelayo bamphendukele ubone ukuthi into ababeyilandela ukuthi babe bedonswa isihe sakhe bedonswa uthando lwakhe
uJesu wayengagcini ukushumayela ivangeli abese yaflathela. uJesu wathi mayishumayela ivangeli lihambisane nesihe, lihambisane nothando, bese liyabadosa abantu libadonsele kuNkulunkulu. Isathe sesibanga ukuthi alandele izixuku la isifunda khona likhuluma khona ukuthi uJesu wathephuma nje wabona izixuku wayeseba nesihe. Sayizwa into bazalwane, kwafika lento compassion ebona isixuku esikhona, wabona abagulayo. I-welfare bazalwane awukwazi ukuyahlukanisa nevangeli. Amawele i-welfare ikhuluma nge-health, ikhuluma nge-happiness, ikhuluma ngayo yonke into, ukunakekelana, ukunakekela abantu. So uma umntwana kaNkulunkulu usindisiwe awukwazi ukuzahlukanisa ne-welfare. Ivangeli liyahambisana ne-welfare. Yingakho uJesu wayethi mayibona izixuku bese kuvuka lento abona abagulayo abese yabaphilisa abese yashumayela. Linamandla ivangeli elihambisana nesihe. Ngingashumayela labazalwane, ngishumayele ngize ngibheke phansi ngekhanda bese ngiphuma la ngifulathela abantu ngengene emotweni ngihambe. Angeke ukwazi ukubazuza abantu. Abantu ufanele wehle ungene phakathi kwabo, ubakhulekele, ukhulume nabo, wenze konke ongakwenza abazalwane nabo. Lithi iBhayibheli esifunda khona ixuku uJesu malithi wayesekuzwile lokho, yilo wayezwile uJohane bazalwane, ngoba wayeboshwe esetolongweni wethu seyinqunywe ikhanda usebulewe. Wakuzwa uJesu lokho wayesenyukela entabeni, kusho ukuthi umunyu wawusukuyena bazalwane, wayesephatheke kabuhlungu enhlizweni yakhe eyofuna uNkulunkulu. Zayezwe ixuku ukuthi hayi uJesu akasekho la. Ngoba uyabona bazalwane abanesihe, akuwena ofuna abantu bafuna wena. Sizwala bazalwane, noma ungabachazela abantu ukuthi ngisindisiwe, uJesu wami unje nonje, bayakuzwa lokho abantu, kodwa into abafuna ukuyibona kuwe bafuna ukubona isihe. Ngoba lo muntu esimlandelayo bazalwane wayenjani bazalwane, wayenesihe. Awukwazi kuba noJesu in your heart ungabi naso isihe ukunakekela izidingo zabantu, ukuzwa ipain. Uma omunye umzalwane enepain, nami kufanele kwenzeke automatically ngizwe ipain, ngoba uJesu kumina uyayifeel ipain uma umuntu enepain. Awukwazi unoJesu afeel ipain kodwa wena ungayifeel ipain yomunye umzalwane. Kusuke kune problem ekhona lapho efuna ukulungiswa. Yingakho nje uthola ukuthi namhlanje emabandleni ethu siyabhekisha. Uyazi uma ungathola la egraduate bangakanani abantu abangazani noJesu bangaphezulu kwethu, kodwa sometimes abafiki. Hayi ngoba singashumayeli bazalwane, kodwa into eshodayo isihe. Haleluya. Lana ke sithola inhlobo embili, uJesu wayengesihe, sithola abafundi bakhe. Into emnandi ngabafundi bakhe base ku-training, wayesebatraina uJesu. Babengenalo into okuthiwa isihe bazalwane, wayebafundisa. Unabo la bahlala kule ndawo isikhathi eside kushunyayelwa, bona bayiprovidile ngezinto ezingaki, nenhlanzi baphethe la imphako. Futhi lenhliziyo yasho ukuthi hayi noma ngadosa uJesu esifundisa kodwa sinayo iprovision. Akithi bazalwane, ngoba phela uma uphethe inhliziyo yasho ukuthi hayi noma ngadonsa nje kodwa iprovision njani ikhona. Usathi kuJesu eseyiqedile uthi hayi sasihlala isikhathi eside nalabo bantu abala. Akusho yena uJesu uqala, kusho bona. Ngoba umuntu uma inento yakhe, ukhona umunye umuntu manje ufikile ekhaya angaphaki, athi uzohamba nini kodwa siphake ngoba nalokudla besingambalanga. Ilento enziwa labafundi la. Bathi kuJesu, hayi weJesu sisehlane la, awuhambise lezi izixuku lezi ziyoyifunela ukudla emphakathini le lapho kunokudla khona, baxoshe bahambe bofunani. Uthi uJesu hayi abaswele ukuthi bahambe bapheni nini ukudla. Benza njani?
bakhombisa ungabi nasihe. I'm sure base bejana bathi kodwa bohamba nini abantu sisivule nazo isinkwa zethu eziwu5 nenhlanzi embili ngoba sesilambile. Abahambe phela abajesu batshele bahambe sifuna ukudla babesho njalo enhlizweni noma engakushongo ngomlomo. Singayisho into esingayazi bazalwane ukuthi nawe nje noma usuzwile ukuthi abantu bayeze ekhaya uvela uthenga ijuice ibe nini lala makhekhe anoshukela kakhulu ashesha aqike. Yabona bakwazi wadliza itembini esinoshukela inhliziyo isheshinele wenza ukuthi ashesha valelisa nje ashesheze njalo basala. Ubese ethe wahamba ke bese nisala ke senivula lezinto zenu ke ekhala kahle seniyadla. Uthi uJesu beze bapheni nina. uJesu ulindele abazalwane ibandla lakhe ukuthi liphe abantu abadingayo izidingo. Ibandla kumele lenze lokho. uJesu uthemba ibandla ukuthi ibandla lingagcini ngokushumayela. Ibandla liphuma emphakathini liyopha abantu izinto abezani bazalwane abayidingayo. Uzobona yabona uma umuntu wamshumela ngoJesu wamnikeza something uzobona. Khona ibandla lafika la omfundisi uCebe ekhulu abalandeli history elafika la eAfrika. Lafika lanikeza abantu ukudla nje. Abanikezane angeke ngisho igama. Labanikeza into zokugqoka. Lasethuzana esontweni bagcwala aba. Uyabona abantu uma ngamshumela kanjani? Kunzima kabe uphuma ebandleni kuba wadonswa yisihe. Uyabona umuntu odonswa yisihe webazalwane. Wangena ebandleni kunzima ukuthi aphume. Into eshodayo kuthina abazalwane isihe. Siyashumayela sijuluke sibemanzi bese siyagodla. Futhi uSathane wenza lento bazalwane ngoba uyazi ukuthi ivangeli lethu esikushumayelayo uma likahamba nesihe sizoyigoqa igrange. Sizoyigoqa Pietermaritzburg bazalwane ngoba abantu bayadinga kodwa ibandla namhlanje liyokwambela kwesanga. Uthi just bapheni nina. Bathi angeke sina lutho thina la. Siphethe izinkwa zethu eziwu5 nje. Nenhlanzi uthi Jesu lethani la. Eyamsho baphathe kabi uthi akude amadoda. Nathi lokho sithembele kuko. Ukuthi nje nathi sidle bese siyahamba. Abaxoshwa abantu bazalwane. Abenziwa njani? Yabona nje make ufika abantu nje ufundisa uCebe ekhulu ekhaya ku December bathi hayi siyafika ngomhla ka1 sizahamba ngomhla ka1 January bawu5. Cha ngesibona nje bazalwane. Bathi sikukhumbula kade sakwenze njani? Sakugcina. Sizovala ekhaya ngiza nomndeni wami wonke siwu5 sohlala ngomhla ka1 December soze sihamba ngomhla ka1 January. Ntambama sesenza ibrayo ngomhla ka1. Ake ngibona abantu abathi haleluya siyabonga. Uyayibona ngithi ngekho ebandleni. Cishe ngibona izandla engaki la embili. Omunye angahamba kodwa lo muntu madoda ucabanga kangakani. Avela khamke ephethe ama-suitcase angaphethe plastic wanoma isiphi isitolo. Uyakholwa wena umzalwane. Uthe uJesu bapheni nina. Bese njani? Asithi bapheni nina. Noma ngahlala inyanga yonke benze njani nina? Hayi angaze ukuthi akukhulunywe kodwa ngiyeza khona ukukhulunywa la. Kodwa ngiyabona ukuthi lento esusa lokukhuluma ileli gama elithi bapheni. Namhlanje sizobapha bazalwane. Lento enziwa iwelfare into efanele yenzeke each and every day bazalwane. Every day. This is a symbol ukuthi ibandla kumele lenze kanje la esihlala khona. Ungaze ukuthatha ukudla okuchitha uyamaza umakhelane wakho ukuthi icondition yakhe empilo injani. Lekelela. Awungakhumbula uma uCebe ekhulu. Awungakhumbula uma uCebe ekhulu. Angishumayela lapha eHawiki.
wathi mfundisi ukufike nemoto uzothatha ukudla lapha ekhaya. Ngimtshele nje ukuthi umphakathi engishumayela kuwo unjani. Kayilayisha imoto bazalwane. Ngalayisha ngathatha ngalayisha ngalaphana ngayo supply ukudla. Ibandla kumele libe njalo bazalwane. Libe nenhliziyo amehlo ukubheka elishumayo, ushumayela uvula amehlo enyama, ungashumayela uvala amehlo. Thina inkinga yethu bazalwane siyashumayela kodwa senzenjani? Sebezwile abantu bazalwane ngoJesu, sebefuna ukubona isihe. Ukuthi lo Jesu abakhuluma ngaye ngoba wayephana uJesu banjani bona? Angithi umhlabeleli uma bonakaliswa siyofana naye uJesu sesayitela thina siyo phela sifana naye bazalwane kukho hayi nale nkonzo uyayikhulekela inkosi ngisize ngibe nesihe. Angeke ifike nje automatically bazalwane, uyayikhulekela kumoya ingcwele akusize ube nayo. Khona into engiyibona lapha bazalwane, lithi iBhayibheli bayilethe izinkwa. I'm sure babekha uJesu wavele wayibusisa. Wasenze njani? Uyazi uJesu mayithi banesihe ufuna ukubusisa lento onayo. Wena ukuthi awazi ubheka ngamehlo enyama. Uyazi bazalwane la kunamabhiliyone, kunamamiliyone, angazi amapha amagama ngabe sivishe nje ukuthi sihe asi aliboke igama lika Jesu. Sivishe yini bazalwane ukuthi sihe asinjani? Siyabonga kakhulu. Lithi bayilethe izinkwa so 5 lenhlanzi engaka vele wayibusisa uJesu savele zamultiplyeka saseyeni bazalwane. Lento yakho oyibambe kanje ayizomultiplyeka. Into mayizomultiplyeka uyinika yena ayibusise bese iyamultiplyeka. Uyabona makwaba nesihe ngabanye abantu usombona uNkulunkulu. Wathi bahlaliseni phansi, bahlaliseni phansi. Mshaye babe complain kodwa lo muntu uthatha izinkwa zethu vele. Uthe banika sangaphela, wathi banika sangaphela. Kwaze kwasala kwaba nezinto ezisala iqabelo ezingaphezulu kwalokho ade benike kona. Webazalwane lenkosi yesihe umuke wayibamba wenza kahle, you will never go wrong in life. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uyambusisa umuntu onenhliziyo yokulekelela abantu. Hayi ngisho thina abafundisi akungabi nje ukuthi yonke into izakobani. Akungabi lithi sibusisiwe isandla kunesijana nakho kuyachaza le. Ayikho into oyikhiphayo engamultiplywa. Yazi ngisho imali bazalwane, mawukhipha imali washo baba uDladla ilanga wathi lapha kulabo abapakisa imoto uzobaqalaza uthi ungakuphi kodwa uThuranda bagcwele la. Uthi uphilo ngeke imnike imali yami bahlala uhlehle ngokusheshsha ngaze ushayise ubalekela lo kodwa uThuranda bagcwele la emotweni ongabazi uzobenzani. Ngabe uyamnika lo muntu oba kungcono ukuthi apakise imoto kunogqekeza imizi yabantu. Okay, umbona ukuthi mhlawumbe uzodla ama drugs, hamba kuyomthengela isinkwa nalokho omthengela kona uzomnikeza. And manje njalo bazalwane, uNkulunkulu will bless you. Uzothinta yonke into ebhekene nawe. Uyabona into ebangipoverty ebandleni bazalwane, ubone isandla esingafuni ukululeka. Ave leyo nto ibangipoverty. Wazi mawuthi imali uyayigcina kuba sengathi kunamadimoni aqaqa ikhwama adla yonke imali. Mawuthi uzama ukuyonka ivele ihambe kuvela into nje
imoto athi iphilele vele ibe nenkinga sokufanele uyayilungisa uthi uyayilungisa ithi 7,000 kanti kuba unikelile athi sovela imoto yakho mhlawumbe ingabi na lutho siphila impilo enzima kangaka nje bazalwane is because sigeje isibusa sodwa sokupha banele bayikhipha izinkwa ezisihlanu nenhlanzi embili wayibusisa zanda kwaze kwasala izinto singaphezulu wabazalwane ukunikela uma unesihe ukunikela kuyamkwenza izinto zakho zimultiplyeke impilo yakho iprotection yakho isecurity yakho abantwana bakho umuzi wakho yonke into nayo iyavikeleka ngoba mawunikeza uNkulunkulu bazalwane uyajabula athi nangu umntwana wami ongagcina ukushumayela batholenza ivangeli athi ubaba uZulu umsukholo ngenamsebenzi lo Jakobo usho njalo Jakobo 2 athi ukusizana uthi nokholo ngenamsebenzi afika umuntu egodola uthi harabashata umgoqisela harabashata rikha baba usho zonke ilimi hamba ufudumale ungamnikeza ibhantshi uzofudumala cha ngena endlini uthatha ibhantshi umnikele bese ushaya uharabashanda siyabajaha oharabashanda okadoshi siyabanika ilutho abantu aphuma umuntu enjalo uthi umuntu mangabe afika lambile umkhulekela wena ubese uSinkosi ikubusise yandise unakhe endlini ungamnikezi lutho uzosutha yini ilento ilahlekile lento bazalwane kumele siyibuyise ebandleni siphane unengubo yazi abantu baze bahleke ngelila ngabeza behleka ngithi wardrobe uzuphushe bavele bahleke ugwala wardrobe uzuphushe ungasavale kugcwele ingubo ungasayigqoki that's what serious bazalwane sikhiphe lezi ngubo bakhona abayidingayo abangelazo mawikhipha ukhona ongelayo ngokukhipha ukhona ongelayo uJesu uyambusisa umuntu onesandla esilula abazalwane there's a blessing ivake lethu isho njalo la itheme yethu bazalwane ithi asifocusile kumoya kuphela sifocuse kukho ivakele lifocuse kumoya abazalwane alizali liyahushula yini ukuhushula umuntu mayithwele ayihushula ingane ingafanga ayihushule yena ibandla liyahushula namhlanje uyabaletha abantu uNkulunkulu ebandleni ibandla libenze njani kaze ngakhuluma la ngelilanga uthi ukuhambisa ivangeli okunye ukunakekela uqala eJerusalema labantu abafika nje bathi bekhona singabahushuli sebefikile bathi sibanikeze uthando ngoba uma singabanaki siyabahushula bayangena bayaphuma bayangena bese njani ngoba abazalwana banasi isihe sokunakekela abantu abafikayo lithi sokwazi kwendawo ngokunakekela abantu kwasisikhathi hosting ngelosi uthi wena host abantu bangaka bayizwana tekisho bazalwane and ukuzwa kusiza bese ugcina lapho ukuzwa kunjani uma uzogcina kufanele uzwe bese njani then you see the blessing hey what's wayichaza lento umfundisi namhlanje wayibeka akathi nje uqhathazwe special ezulwini waletha le message
ushabazalwane mase be discuss ngapha but action dololo ukuzwa mawuchaza legama lethu ukuzwa ukuyizwa into eshiwoyo nokuyimplement iobedience mangithi yeke ukukhuluma amanga akithi usuyizwile leyo nto sofanele ulalele uyenze completion egama lethu ukulalela obedience kodwa make walalela wangenzi ufana nomuntu ongezwanga kunenke uzenza uJesu wayizenza ibonelo ziwu2 ingane uyayithumenya hamba lapha esitolo uye lapha yana uyokhuluma nophethe isitolo umtshela imessage athi angeke ngiye asukufa uthi ingane yakudelela uye kwesibili ngicela ungiyele lapha esitolo uyotshela umnikazi wesitolo ukuthi ngicela ukumbona mhlambe entambama ethi ingane ngizoya kuthi lena ethe ngeke iye iveliye kuthi lena ethe izoya ingayi yiphe lalelini ilele ozowayicasukela kodwa agcina yenze njani iyaya lena ethe iyaya yangaya ayilalelanga bazalwane asike sithi asike si-act manje sesishumayelile asi-act manje bazalwane asike si-act sili-act ivangeli asike sili-act endaweni esihlala kuzo asili-act komakhelwane bazalwane sili-act libonakale baze bathatha umakhelwane hayi kuleli sonto ngicela ukuhamba nawe kuleli sonto okhonza kulo ngimbonile uNkulunkulu wakho ngoku-act nje into edosa abantu kakhulu bazalwane actions speaks louder than lapha ekhaya mkhula konke engayibona kuma hey wayengave emsebenzisa uNkulunkulu kodwa kuqala ngemsebenzisi ngakhula nje ukugcwela abantu ekhaya ngoba lapha ekhaya kuthiwa nazi ingane bonke laba bagcwelela nobani kunezindlu ehlala abantu badla khona laba fiki nakuhle kanti umama unjani kodwa bakini hayi ngoba si rich noma sinjani bazalwane bahle like hey bazalwane ebakhulekela abantu uhlala abagulayo uhlala abaqakekile uhlala bangayitholi ingane ethandaza khona ke umkhumbula umfana namanje kwazi waqanjwa uma kwathi uhezekile mathambo uhlanga waya esibhedlela ukhakhayi lwakhe lu soft lungaqinile bathe odokotela ayikho into abazoyenza akaye ekhaya ayolindela ukuhamba ngenxa ukuthi bayamaza endaweni uma ukuthi uyathandaza imoto yangayo ekhaya yamletha lapha ekhaya yafika ingane ilele phansi kwathi sebehlulekile odokotela wathi mshiyeni la for 7 days wathandaza mangamletha la umfana umbone namhlanje ubaba semdala ukhakhali waqina wasiyamqamba wathi akuselo igama lakhe sehwezekile mathambo uhlanga wakufika abantu abangayitholi ingane odokotela sebethengeke bayitholi ingane abakhulekele apha umuntu amtshela ukuthi ngesikhathi esithize kuzokwenza ukuthi bathole ingane kunomndeni akaqalanga enjalo wa-acta uNkulunkulu wakhulisa i-anointing waziwafinyelela kwi-level bazalwane ngeke ngiyichaze supernatural kodwa waqala e-operator phansi uNkulunkulu ayibona inhliziyo yakho ukuthi abanakekela abantu kune-special anointing angayehlisela phezu kwakho bazalwane ngoba uNkulunkulu akayehlisela i-anointing akuyona yokuhlala eyokusebenza uphume ngenhliziyo kaNkulunkulu uphumele kubantu uyosiza abantu uzolibona uGobo lo lokuhlala nje sigqoka amasudu phasukuma nceko thandaza nami ngithandaza ngiqubula impela kodwa abantu bayabhubha ngaphandle ngenzi bayahlupheka komakhelwane ngenzi alukho uGobo ozothola ngokuhlala webazalwane uya-acta nje wenze bese uthola i-anointing supernatural power ifika ngokusebenza ngokuba lesihe manginika uNtando 50 rand ayesikole uyayibona le ngane njalo kuyadliwa imekhoneni
avela ukucaze phakathi u50 rand athatha u25 rand athi hamba mntaka baba uyothenga. Ngivele ngizwe inhliziyo nami ukuthi kusasa ngemnikeza u100 rand. Usudonswe ukuthi ukwenze i-act of compassion. Ngisawulenza intando kade ngagcina ukubona ingubo asike sambe nawe uyokhetha ingubo oyifunayo. uNkulunkulu usayidonswe i-compassion ayenze kule yangane esikoleni. Uyayivula uNkulunkulu iminyango abazalwane kubantu abane-compassion. Hey ibandla namhlanje likumoya likhohliwe ukuthi umoya abazalwane uhambisana nesihe. Umoya abazalwane uhambisana nesihe. Umuntu angahlupheki phambi kwakho kungathi nje ndiki. Wase ngabe nalutho nje enzekayo kuwena. Kuthiwa nje asibakhulekela abantu uyagula. Kufanele ungamkhuleke ungakhuleki inhlobo umuntu ukuthi uyagula. Uleke compassion. Angeke siphumelele sonke bazalwane bakunemncwabo nje bathi ngiappreciate nje. Bathi bazalwane asike siyimisele. Kuthi ngizodemonstrate ivangeli. Wese bazalwane masingabe ne-compassion siyagcina sesikhonza kathathu. Because ngeke sikwazi ukukhonza iservice eyodwa ngoba kuzogcwala ngale ndlela yokuthi sigcine sesihlukanisa ama-service siwenze abe u3 ngoba abantu bazotheleka la ngoba badonswa yisihe. UJesu wayelandela ziyinkumbi. Uma senze njalo ihouse of glory izogcwala abazalwane size singabi nayo indawo yokubagcina abantu ngoba badonswa yi-compassion. Kodwa masike salahla yona. Angeke saliphinda lelizwi elifundwe ubaba uHlalekela ngizodlula kulona. La ngale wayesabatrain. Angisavumelana nama theologians. Ngicela nilahla amapeni abomvu. Sivumelana nje ngamabomvu. Ahlupha phela ama theologians. Siya underline. Nami kwesikhathi mangihleli phansi ngiziyani bazalwane. Bese ngikhotha lapho thi khothe sengikhotha la ingqondweni. Sinjalo ke kusenzela ukuthi bazalwane sifundele phela iBhayibheli nje. Siyakwazi ukuzwa uma ngabe siphuma endleleni ukuthi ayaphuma ke. Bese siyatha ibuyise inkosi. Ibuyise abantu. Siyashona ukuthi siyithulele kodwa sesithandazisa. La ke bazalwane uJesu ebiza abafundi bakhe wayehamba nabo. Ebatheni ungalifaka lelizwi la ngoba sengizovela ngikhulume ngalo. Acts chapter 2 la iqale khona nje impela. Ngiqala 42 ugcina 47 uliveze nje. Balifunda abazalwane. Ngalena batheni bazalwane. Bathembukisa lesi sixuku. Ngoba kuyihlane la ngoba baphethe izinkwa zabo bafuna ukudla. Kodwa sibona olunye uhlobo lwabo la manje. uJesu engasekho bazalwane sesibona olunye uhlobo lwabafundi bakaJesu. Lithi iBhayibheli babehlanganyela izinto babengashumeli kuphela. Yibo laba ngale ebebethi mukisa lesi sixuku kusehlane la. Ngapha seyibo laba bathi elithi iBhayibheli babehlanganyela izinto zonke. Lithi babedayisa ngempahla yabo ngamazwe. Bathatha imali abayitholile bayibeke enyaweni zabapostoli bese kwabela abantu ngokuswela. Ungalithatha nje plus lakho nolidayisa. Uthatha imali uyilethela House of Glory nakelani bonke abaswele. Uma ngakithi nje bazalwane ngicela manje sipledge nganijaha eduze bazalwane. NgoJanuary ka2026 ngicela bonke abantu abazalwana abasebenza baletha iminikelo yabo esontweni njengoba injalo. Sizoyinikela phambi kwaNkulunkulu. Yes. Yes. Babedayisa amazwe. Akithi bazalwane bethatha yonke lento bayibeke enyaweni zaba. Sengithi mina umholo nje bazalwane waleyo nyanga nje asithi uJanuary ka2026 ngicela sonke esebenzayo ngiqale ngibabize ngifuna ukunibusisa ungababona abangakanani bese ngithi ngicela silethe imholo
ngezela ukuthi uqala ubudget uyibeka kancane imali ukuze kufike uJanuary ulethe wonke bazalwane unjalo igross makunezinto ezibambile uede ulethe igross hayi net asithi bazalwane hola u30,000 that's a gross sishaye ke lezi zinto ezishaya niyazazi ifoni uzuyehlisa uthi yazi ngiqa isicefe bese kusala u5000 sengithi eda ke mina ulethe lo ya 30 God will bless you bangaka bangakwenza thela umoya hayi ngcwele phezu kwaba yiraba shathara babas vuso wakho vuso ibachazwe uyabona ukuthi lenkonzo akwazi ukuyenza ngamandla akho uthi uyabona uyekuyena wakuthinta ungayiletha yonke kodwa angikusoli ukuthi ngikulethe ngoba nami ngake ngicabanga ngabeli kathathu uzodlala ekhaya unkosikazi wami uzothini isikole fees sikhokhela ngani kathi manje uyayiletha izovela imultiplyeke phela weshuma kuyona imali kuphela kunabantu abafuyile la onenkomo eziwu10 mase ziwu10 kumele ukhipha yodwa uyilethe esontweni angikhuluma ngokweshuma nje bazalwane akithi njalo amatithe bafundisi mase ziwu10 inkomo eyodwa kabani asikhulumeni bazalwane hayi uyabona ngesonto lezongena inkomo kufanele sakhe EPS kufanele sakhe isibaya la ngoba bazayiqhubha ngempela abazalwane lentshumayelo is very powerful sake isibonelo bazalwane sokuthi uma kuthiwa i-compassion kusho ukuthini you forget about yourself you think about others hallelujah angisho ukuthi lethana inkomo bazalwane ngenza isibonelo sengizo nasegcineni bazalwane isenzo 19 verse 7 lithi who is kind to the poor lends to the Lord and he will reward him for what he has done onomusa nesihe kompofu lithi utshele kuNkulunkulu ubani watshele kuNkulunkulu kwangenzeka lutho utshele kumnikazi wegolide nesiliva umnikazi wokuphila umnikazi weprotection umnikazi wempumelelo ngoba uNkulunkulu mayesekubusisa akakubusisi kuphela ngalokho ocabanga imali ulethe iprotection semndenini wakho akuvikela nawe akulwela nezitha zakho akunikeza ukuthula akunikeza intokozo noma into singahambi kahle esinye isibusiso uNkulunkulu asilethayo uma wenza lokho akushoyo khona iexample enziwa uJesu kuMatthew 25 mawuqala u31 uya 46 iparable uJesu wayekhuluma parables uthi wenza sengathi sokuphela ini bazalwane sokuyagoqa umhlaba lithi ngapha wamisa izimvu ngapha wamisa imbuzi ayazi ngamatheologian ukuthi masungayichaza lona baphuma bangaphuma khona bangaphuma labathi wenza wasidelela umfundisi umbuyazi angeke ngichazele ngiye ukuthi imbuzi yini kusho ukuthini imbuzi lethi izimvu zaba kwa right imbuzi zaba wayesethi ukhuluma nezimvu awu ngenani embusweni ekuthokozeni kwalombuso enginilungiselele wona 4 hours hungry and you gave me something to eat ngangilambile nanginikeza ngadla I was thirsty and you gave me something to drink ngangomile nanginikeza ukuphuza I was a stranger and you invited me in
nangenendawo kodwa nanginikeza ekhaya ngacela ukufika ngomhla ka1 December ngize ngihambe ngomhla ka1 January ananga complain ngafika na plastic ophethe ukudla ngafika nezise eziwu5 angiphathi kufike ngashonga ungcono lalo uqala andlalela athi yes khona ngazevele ekhamba athi sisesikhumbule mntakababa sizohlala inyanga kade saqina I needed clothes ngathi ingubo and you clothed me ngangelazi ingubo zokugqoka wanginike ingubo I was sick and you looked after me ngagula wanginakekela I was in a prison and you came to visit me wangangihlulela wathi uboshwe ngemisebenzi yakhe ebumnyama akafele phakathi lithi babuza labathi sasikubonaphi sikunika ukudla basikasibona impendulo yakhe ithi I tell you the truth whatever you did for one of this list of these brothers of mine you did it to me enikwenze kulabo abancinyana abakhona phakathi kwami benikwenza kimi ukunakekela abantu bazalwane sikwenza kuye kuthiwa wabuye embuzini what God zathi say but hey indawo yenu ilapha nekulahlweni onguna phakathi bathi kwenze njani waphinda lo wathi ngangilambile nanganginika lutho ngangomile nangangiphuzisa ngangena impahla nangangigqokisa wathi hambani ke phambi kwami uNkulunkulu uyathokoza bazalwane uma sizoba ibandla elinakekelayo ibandla elinakekelayo nazi umakhelwane wakho ukuthi uphila kanjani uzokuchitha ukudla ukuchithe khona abadla emgqonyeni kodwa nokwenza njani kodwa khona abadla kuphi qise bangakuthokozela le rice noma selino 3 days noma 4 days nokudla emgqonyeni asikhipheni bazalwane isikhumbuzo lesisale nkonzo ukuthi asikhipheni sengigcina ukhonto engibone kubazalwane abalapha eBhobhonono angaze ngisho lutho kubo bazalwane angaze ngisho lutho uyazi labazana abalapha eBhobhonono khona bakhona la okwakhipha isudi yakhe wayinikeza umunye usanda ukusindiswa wayeza kumathi ubaba ubani unginikeza isudu athi ho ngezwe kuthiwa abazalwane badicidile bahlanganisa ingubo baya lapha eBhobho lithiwa akekho waphuma ngawuphethe uplastic wengubo ngisho labazana abalapha eBhobhonono labazalwane baseBhobhonono bazalwane ba contribute imali yabo makufana abazalwane beze ephasikeni noma beza kuma conference la baphinde ba provide lunch yabo ngephasika babedla KFC abazalwane ngeke ngibasho ngamagama aba provider and I can promise you labo bazalwane bazothola ngokuphinda phindiwe kesi badinga abazalwane benza something bazalwane komakhelwane sengibala izinto ezifew engeke ngiyibone ezenzekayo njengoba bathi ngibonga abazalwane ngokuhambela abantu ezibhedlela enye indlela leyo bazalwane yokunakekela abantu bashonela abantu siba support siyekubona enye indlela yokubanakekela abantu bafika abantu ebandleni sibagone ngothando enye indlela leyo yokubanakekela abantu nokubakhulekela abazalwane abantu sibakhulekele enye indlela yokunakekela bazalwane kumkhuleko wami ukuthi sibe yibandla elizokwenza njani bazalwane singaqini ngokukhuluma uthi uJesu uMateyu wethu 7 mawuqala ku23 asibo bonke abathi inkosi inkosi abakwenza njani kodwa benza intando
simfuza uJesu, kulwele ukumfuza uJesu. Ingakho uJesu wanika igama eliphezulu kwamagama onke. Kwathiwa ngegama lika akaqhamukanga igama eliphezulu kwamagama onke, walinikezwa ngoba uJesu he humbled himself, wenza lokho kwakusho ubaba wakhe, waphakanyiswa. Igama lakho lakhothanyelwa ezulwini nasemhlabeni, kuyakhothanywa. Nawe mawenze kahle uthi Nkosi ngivula amehlo kamoya ngiyibona idingo zabantu, ngiyibona idingo nasebandleni ekhona. Hayi banikela abazalwane ama air conditioner nje, banikela abazalwane ngale ama toilet sesingena bese sishayela ethi izandla isule, kwanikela. Kuningi abazalwane abakwenzayo. Ngithi keep up the good work for the Lord. Esingakwenzi asikwenzisise bazalwane, because God ulindele ibusiso. Ngesikhathi ukwenza uyaphonsa, ngesikhathi ukwenza sibheke nako makhelwane. Singalo sacela ukuzokwenza imthandazo abantu khona umuze sangena ko ngangikhona ke lapha eBhobhonono. Hey wabona nje ukuthi kunuka indlala la. Ngathi noma sengishumayela kodwa ngathi hawu kodwa Nkosi ngishumayela kubantu abanje. Ngashumayela ngithe ngizwa yangena imessage. Hayi ngeke mfundisi, lo muze singene kuwe sicela ukuthi sihlanganise imali sithenge igrosa sihambise. Akushoko mina kusho bona. Sakhipha imali sanikela kwangena ihambisa igrosa. Ile mpilo bazana kumele sibe yiyo. Alibona igama lika Jesu, asikhulekele ukuba ibandla abazalwane elilulayo isandla. Ake kufana nawe, ake kufana nawe, ake kufana thank you, Jesus. Mama ngicela ngicela ngaphambili uzosikhulekela. Akekho Jesus uma mugiba bese sikhulekela senze Nkosi sifane nawe. Okay Jesus Baba wethu ongcwele, siyabonga Alpha and Omega, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga dwala lensindiso yethu, siyabonga ngikhona Baba wethu ongcwele, sikunika udumo uNkulunkulu wethu onamandla ntambama, usakhulumisana nokuphila kwethu, usifundisa Baba wethu ongcwele, ushile izwi lakho wathi fundani mina ngimnene ngithobile
izandla lakho Baba, siphi izindlebe zikamoya sikuzwe ukukhuluma kwakho. Lithe izwi lakho uyajabula ngaloyo Baba olizwa bese yalenza. Siyathandaza ke Baba wethu ongcwele, silekelele Baba wethu onamandla, sikunika udumo uNkulunkulu wethu. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu onjengawe. Siyabonga ukukhuluma kwakho Baba wethu ongcwele, sikunika udumo egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Haleluya. Uzoma nje umfundisi ucebe ekhulu enze lenkonzo. Bazalwana ngibonge kakhulu ko baba ngesipho